Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Değerli kardeşlerim, 8. dersimize başlıyoruz. Guslun sünnetlerini okuyacağız. Ve sünenuhu, guslun sünnetleri hamsetu eşyae, 5 şeydir. 1. Et-tesmiyetu, besmele çekmek. Bismillahirrahmanirrahim demek. Vel vudu'u, abdest almak, kablehu, usulden önce. Ettiği 2. Ve imrarul yedi, elini gezdirmek. Buna ovalamak da diyebilirsiniz. Alel cesedi, cesedin üzerinde. Cesedin üzerine elini gezdirmek, o cesedi ovalamak. Yani bedenimizi yıkarken aynı zamanda ovalamak, el gezdirmek. Bu da 3. bir sünnettir gusül yaparken. 4.'sü vel muvalatu, peş peşe, yani ara vermeksizin, böyle belirgin ara koymadan azalarını, bedenini peş peşe yıkamak. Ve takdimul yumna, sağı öncelemek, alel yusra, solun üzerine. Yani sağ tarafı soldan önce yıkamak. Usulden bahsettiğimiz için tabi ilk başta baştan başlıyoruz. Yani başımızı yıkamakla başlıyoruz. Sonrasında sağ tarafımızı yıkıyoruz. Ondan sonra sol tarafımızı yıkıyoruz. Dolayısıyla abdestte nasıl ki el ve ayakları sağı soldan önce yıkamak gerekiyorduysa, aynen gusülde de sağ tarafınızı, sağ yanınızı önce yıkıyorsunuz. Daha sonra sol yanınızı ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz. Tabi burada Kadi Ebu Şuca 5 tane sünnetini zikretti. Besmele çekmek, abdest almak, vücudunu ovalamak, peş peşe yıkamak ve sağ tarafı soldan önce yapmak dedi. Aslında bizim Seda Ahmet Hilmi, Allah kendisine razı olsun, aşağıdaki Kürtçe şerhinde bunu 12'ye çıkarıyor. Ben onu özetle onları söylemiş olayım yeri gelmişken. Mesela bir tanesi diyor ki yani 6.'sı diyelim. 3'er defa yıkamak. Yani sağı 3 defa yıkamak, sol tarafı 3 defa yıkamak. Diğer bir tanesi varsa bir kir, pislik, işte efendim sümük, meni vesaire gibi şeyler bedende varsa bunları yıkamak. Diğer bir tanesi 8.'si mesela kıbleye dönük yıkanmak. 9.'su kimseden yardım almaksızın. Bir de eğer ki bir şey yoksa, mesela hastalanma riski yoksa, diyor ki kurulanmamak. Hani banyodan sonra kurulanmamak, kendini kurutmamak, havlu kullanmamak gibi. Bu da 9 etti. Diğer bir tanesi Seyda demiş ki büzüşen yerler, hani beden içerisinde böyle biraz kırışan, büzüşen yerlere biraz daha ilgi göstermek. Misal söylüyorum, işte kulaklardı, göbek bağıydı, bu göz çukurlarıydı. Bunları biraz daha önemli su dökmek. Yani oraya suyun ulaşmasını sağlamak. Sonra demiş tüylü olan yerler, bu gerek saç olur gerek sakal olur. Bunları ovalamak demiş. 12. olarak da demiş ki gusülden önce idrarını yapmak demiş. Bu da meninin kalmaması için. Yani belki meni birikintileri olabilir diye beden içerisinde, cinsel uzuv içerisinde, o kalmasın diye gusülden önce idrar almak demiş. Dolayısıyla Kadı Ebu Şuca Gayetü Takrib'de guslun 5 tane sünnetini zikrediyor. Geri kalanlarını ise 7 tanesini ise Seyyid Molla Ahmet Hilmi Hadremi'den naklederek aşağıda zikrediyor. Ben de özetle onları size söylemiş oldum. Diğer bir konuyla devam edelim. Bu da sünnet olan gusüller. Yani gusül almanın sünnet olduğu yerler. Vel ihtisalatul mesnunetu, sünnet olan gusüller 17 guslen, 17 gusüldür. Birincisi gusül cumati, cuma guslu. Cuma günü sabah fecrinin girmesiyle, sabah namazının girmesiyle bu sünnetin vakti başlar. Cuma namazına kadar. Hatta cuma namazına yakın gusül yapmak daha faziletlidir. Diğer bir tanesi vel ideyni, her iki bayram guslu. Her iki bayramda da gece vaktinden itibaren bayram namazına kadar gusül yapmak sünnettir. Vel istiskai, yağmur namazına gitmeden önce gusül yapmak sünnettir. Vel husufi, ay tutulma namazı. Vel kusufi, güneş tutulma namazı. Yani gerek güneş tutulması namazına gitmeden önce, ay tutulması namazından önce ve yağmur namazından önce gusül yapmak sünnettir.
Vel guslu yine gusül yapmak sünnettir min gussil meyyiti ya da min gassil meyyiti cenazeyi yıkamadan ötürü. Cenazeyi yıkayan kişinin gusül yapması yine sünnettir. Vel kafiri kafir kişinin de gusül yapması sünnettir. İza esseme Müslüman olduğu zaman. Vel mecnuni deli olan kişi, delirmiş kişi. Vel muğma aleyhi baygınlık geçirmiş kişi. Bu ikisi de bu deli ve baygınlık geçiren kimse de İza efaka kendilerine geldiği vakit. Yani deli olan kişi sağlığına kavuştuğunda, baygınlık geçiren kişi de ayıldığında bunların yine ne yapmaları lazım? Gusül yapmaları sünnettir. Tabi arkadaşlar şurada kafir Müslüman olduğunda gusül yapması sünnettir dedik ya. Bu eğer cenabet değilse, yani mazereti değilse zaten özrü yoksa, banyocu değilse o durumda gusül yapması sünnettir. Ama adam zaten cünüp ise onun gusül yapması, dolayısıyla namaz için, ibadet için gusül yapması zaten farz olacaktır. Bu açıdan biz bu kafir için diyeceğiz ki bu kişi eğer cünüp değil ise gusül yapması yine sünnettir ve deliren kişi, baygınlık geçiren kişi de kendilerine geldiğinde gusül yapmaları sünnettir. Vel guslu yine gusül yapmak sünnettir. İndel ihrami ihrama gireceği zaman ihrama girmeden önce gusül yapmak sünnettir. Vel idhuli Mekke'te Mekke'ye girmek için Mekke'ye girmeden önce gusül yapmak sünnettir. Velil vukufi bi Arafete Arefe bölgesinde vukuf için yani gidip orada bir müddet beklemeden önce gusül yapmak sünnettir. Velil mebiti mebit gecelenmektir. Bir Müzdelife'te Müzdelife denen yerde. Biliyorsunuz bunlar özellikle hacca giden insanlar için söz konusu oluyor. Onlar Arefe'ye giderler, işte Müzdelife'de gecelerler. İşte o Müzdelife'de gecelenmeden önce de oraya gitmeden önce yine gusül yapması sünnettir kişinin. وَلِرَّمْيِ الْجِمَارِ ثَلَاثِ Şimdi remi taş atmaktır. Cimar şeytan, es-selath 3. 3 tane şeytan biliyorsunuz şeytanları simgeleyen 3 yer vardır. İşte o üçünü taşlamadan önce gusül yapmak sünnettir. Bu da Kurban Bayramı'ndan sonraki 3 günde yapılıyor biliyorsunuz. İşte o günlerde taşlamaya gitmeden önce gusül yapmak sünnettir. Velit tavafi yine Kabe'yi tavaf etmeden önce gusül yapmak sünnettir. Velis sa'i Safa ile Merve arasında sa'i yapmadan önce gusül yapmak sünnettir. Son olarak veliduhuli Medineti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şehri olan Medine-i Münevvere'ye duhul için yani girmek için yani girmeden önce gusül yapmak nedir? Sünnettir kardeşlerim. Şimdi de Hediyetül Habibi Kürtçe olarak anlatacağız inşallah. Sünnetin gusli ve sünenuhu sünneti gusli Seyda Gotiye hamsetu eşya 5 tiştin. Belki pırtırın Seyda dibi aslında zedene emi paşi hinki dijî zikir bikin ji Hadremî. Dibi qadiye bişuca gotî 5 hebin Sêda divê belkî pirin lê belê em ê wana zikir bikin ji kîja kitêbê ji Hedremiyê em ê ji we re bêjin. Sêda ana zikir dike pişra. Yek et tesmiyetu gotina Bismillahirrahmanirrahim. Dudu vel vudû'u qablehu destmêjgirtina beriya guslê. Piştê wê jî sünnet hasıl dibe. Sêda dibe yani destmêjgirtin berê guslê sünnet e. Destmêjgirtin beriya guslê sünnet e gotiye Sêda dibe ev sünneta piştê guslê jî hasıl dibe lê beriya wê çêtir e. Dibe beriya guslê me ra bigire çêtir e yani. Ê sizya ve imrarul yedî alel cesedî derbaskirina dest di ser bedenê re. Destê xwe li ser bedenê bibîne derbas bike. Yani mizdana bedenê da qenç şil bibe. Yani ji ber ku bila qenç bedena wî şil bibe av bigihê ji temamê bedenê ji ber wê yekê mizdana bedenê jî dibe sünnet e. Ê çara wel muwalatu li pêyhevbûn yani şuştina azayê bedenê li pêyhev bê navber. Bê navber navberê nediyê pêhev wana bişuve jî sünnet e. Ê pênca ve teqdîmul yumna alel yusra pêşxistina aliyê rastê li ser aliyê çepê. Yani evvel aliyê xwe yê rast bişo ji pêre û ji pare. Aliyê rastê berê gere bişo hem pêre hem para. Paşê aliyê çep jî wisa yani dîsa wek aliyê rastê aliyê çepê jî pêre û para bişo piştê şuştina serê xwe. Her du aliyê xwe jî piştê şuştina serê xwe gerek bişo. Yani di serî da însan wexta dest bi guslê kir lazim e ku serê xwe da dest pê bike. Berê serê xwe dişo pişra aliyê xwe rastê
pêra û para da dîsa aliyê çepê pêra û para da dişo. Îja sêda got sunnet got hinekî dijî hene sunnetê xwesê got pirin got em ji Hedremî zikir dike aniha sêda way wana zikir dike dibe ê şeşa sê car kirin bi we ku ewil sê cara serê xwe bişo sê cara serê xwe bişo paşê sê cara aliyê rast paşê sê cara aliyê çep bi vî awayî yani sê cara serê xwe sê cara aliyê rastê sê cara ji aliyê çepê gerek bişo ya bi vî awayî bike ya jî weya carkî aliyê rast û carkî aliyê çep heta sê cara ya sê cara serê xwe sê cara hêla rastê sê cara hêla çepê bi vî awayî yani sisê diçe ya jî dest pê dike mesela aliyê rastê dişo tê aliyê çepê dişo car di tere aliyê rastê dişo aliyê çepê dişo car di tere aliyê rastê dişo aliyê çepê dişo yani bi vî awayî bike û bedena xwe bi vî awayî sê cara bişo ev jî dibe. Ê hefta sêda gotî şiştuna gemarê eger li bedenê hebe gemar qilêr û qirêjiyê yani sêda dibe viya jî bişo eger li bedenê hebe wekî çi gotî wek lîçik em dibêne çilm yani sümük çilm menî û sabûn û xeyrê wan yani wek vana. Ê heşta sêda gotî berdayîna qiblê yani berê xwe bide qiblê û bi vî awayî xusla xwe bigire ev jî sunnetekî xusê ye. Ê niha gotî terka alîkarî û zûwakirinê yani ji kesî alîkariyê nexwaze wexta xusl kir bi serê xwe xusê bike û xwe zûwa neke îla ku serma be wexta serma hebe wê wextê dikare xwe zûwa bike lê belê serma tune be xwe zûwa neke ev jî baş e sunnetekî xustê ye. Ê deha li xwegirtina cihê bi qermîçek ew cihê ku di bedena însan da ye aniha dibêjî mesela cihê ku di bedena însan da wisa di qurmiç em kurmancî dibêjin cihê qurmiçandî yani tirkî dibêjin büzüşen yerler xwegirtina wanan yani eleqedarbûna bi wan ciya jî sunnetekî xuslê ye. Lazim e ku hinekî di bi wan ciya eleqedar bibe û avê bigîne wan ciya. Mesela gotî ji xwe yani guhdan ilgî û eleqeyê yani guhdana wan wek guh û navik û qûzîkê çava em bêjin guhê xwe hinek dibe eleqedar bibe avê lê bike wisa miz bide navik dîsa wisa qûzîkê çawa jî çala di çavê însan da heye wan çalê çawa jî hinekî dinê pê eleqedar bibe û avê li wir bike ya jî wir bi destê xwe mis bide ev jî sunnetekî destmêjê dibe. Ê yozda tevdana kûkê mû yani ew ciyê ku mû lê heye li bedena wî li bedenê wana jî tev bide dîsa nav hev bixe em bêjin riya wî porê wî ya jî cihê dinê. Ê dozda mîskirina berê xwestê da ku menî nemîne ji ber ku menî di bedena însan da nemîne dibe beriya xwestê mîza xwe bike ev jî sunnetekî xwestê ye. Evna qediya îja sêda vir da du tişta dibêje yek vir da yek jî vîjêrî da ê yek sêda gotiye tu bizan niyeta xwestê wexta ku nû avê li serê xwe ke yani niyetê em çi wextîne meriv çi wext niyeta xwestê tîne dema ku avê li serê xwe bike wê wextê niyeta xwestê tîne. Eger beriya xwestê destmêj negirtibe bira wê wextê bêje yani merivê ku beriya xwestê tedî me got beriya xwestê destmêjgirtin sunnet e îja merivê ku beriya xwestê destmêj negirtibe wê wextê bira bêje bira bi vî awayî niyeta xwe bîne neweytu ref'el hedefîl esgarî vel ekberî mana wî çi ye ez bi niyetim bê destmêjiya piçûk û mezin radikim bira bi vî awayî bibêje wê destmêja wî jî çê bibe yani dema ku merivkî destmêj negirtibe beriya xweslê û dest bi xweslê kir dest bi şiştuna serê xwe kir wê wextê ew ê bibêje neweytu ref'el hedefîl esgarî vel ekberî kurmancî jî gotiye yani ez bi niyetim bê destmêjiya piçûk û mezin ser xwe radikim bi vî awayî niyet bîne sêda dibe wê wextê destmêja wî na piçûk jî çê dibe yani hem xwesla xwe radike hem jî dibe bi destmêj. Eger vê niyetê bîne û xwe di quleteynekî de nox bike destmêj û xusl tev çê dibin. Sêda dibe eger merivekî bi vî awayî niyet bîne yani bêje ez bi niyetim bê destmêjiya piçûk û mezin ser xwe radikim û di avekî ku 216 kîlo be quletên wisa bû di wê avê da xwe nox bike tê xebinê avê û derbikeve bi vî awayî hem xusla wî tê girtinê hem jî destmêja wî çê dibe
جبر کو هر دو نیت چی آنی بود بیج حاصلی ام ببیجن کو دما انسان غسله بگره به تف نیتا غسله نیت گرتنا دسمیجی جبینه ویاجی هندری خدا درباس بکه او د ناو غسله دا وقتا کو خوششت دستی ویجی عورتی وی پیشی و پاشیاوی نکبه یعنی تشتی کو دسمیج پی دشکی جوی صادر نبه حتی داویا غسله به وی آوی هم جنبتی آوی حیزاوی نفاساوی چه هبه یعنی او غسله تیشونه او جنابتی و حیز و نفاس او تشتار رجی رادبه هم جی دبه به دسمیج یعنی دسمیج اوینا پچوک شی به وی آوی تی گرتنه جبر کو د تف نیتا غسه نیتا دسمیج گرتنه جی آنی بو او دوی آره دا جی دوی ناوبین دا جی تشتی کو پی دسمیج تی شکناندنه مثلا ام بین دستی وی جی عورتی وی نکد به وی آوی غسلاوی قدیا او هم به غسل او هم جی به دسمیج ایجا سیدا دیسا تشتکی دیج دبه هم تو بزان لازم برییا دسمیجا غسلی هر دو تارت خوا بشو و نیت وان بینه. دوی بریا غسلی جی پیویسه کو لازمه کو هر دو تارت خو یعنی پیشی و پاشیا خو بشو و نیت وان جی بینه بوا کو بیجه نویت رفع الجنابت عن هذین الموضعین فقط. معناوی چی بکردی گوتی از بنیتم جنابتی رادکم جوان هر دو جیهان بتنی. یعنی بتنی از جنابتی جوان هر دو جیه رادکم به وی آوای معرف کی نیت بینه او پیشی و پاشیا خو بشو داوا کو یعنی جبر کو دو وقت مزدان دا دست خو نه دوان جبو دسمه جاوی نشکی یعنی معرف کی بریا غسله لازم کو دبه سیدا دبه پیشی و پاشیا خو بشو او وقت وانا شوشی نیت را کرنا جنابتی بینه بیجم نیت کر از جنابتی از جنبتی جوا هر دو جیه خو رادکم به وی آوای نیت بینه دوی اوجی لازمه چما لازمه ایدی دوی براد ناو غسله دا دست خو ند پیشی و پاشیا خو وقت دست خو بده پیشی و پاشیا خو او دسمه جاوی بشکی یعنی وی وقت غسل تنه رادبه میرک به دسمه ده حسبه دسمه جاوی نای گرتنه تنه غسل رادبه دوی جبر کو برا غسل و دسمه هر دو جوار شونه جبونا ویا پیوسته کو لازمه کو بریا غسل پیشی و پاشیا خو دا طهارت بگره خو بشو اوی وقتی جی نیت جنبتی بینه کبرا پیشی و پاشیاوی جوی حکمی پاقش ببه ام بردوام دکن غسل سنت ولی اختصالات المسنونتو سیدا گوتیه غسل کو سنت 17 غسل حفظه غسل هنک غسل دجی هنه بحثوان ده کتیبین دریج دیه سیدا دبی تاني حفظه حفننه يعني في مصنف ما موسم قاضي ابي شجاع ورده قوتي حفظه غسل سیدا دبی هنک غسل دجی هنه لیبری او ده کتیب دریج دانه ورده ذکر نکریه ایکو ورده ذکر کری حفظه حبه یک غسل جماعتی غسل جبول میجا جمعه روژا اینه سنت جبو کسی کو دچه لمیجا اینه گرچه نه بالغ به یعنی دخوازه برای او کسا بالغ نبجی زاروک بجی غسل گرتن سنت روژا جمعه لو را مقصد پی کو بهنا نخوش مرو نی یعنی مقصد ششتنه چیه بهنا نخوش جی انسانانه جبروی یکی سنت کو بریا چوینا جمعه مرو خو بشوی ایجا سیدا گوتی او لنک گرمولیه او گرمولی براستی مباشی فهم نکر سیدا ورچ قص کری تخمین اما ادویجن بلکی وان ناوی کتاب کی به یا جی ناوی عالم کی به دوی گورانی وی اف تشتا وسایی یعنی گوراوی مروی کو نه بالغ بجی دیسا غسل جمعه جبو وانا سنت دبجی سیدا ایجا وقتاوی چو وقت اسپیده که گوتیه وقتاوی جشفق حتی نیورویه لنیزی وقتا چونا جامعه چیتره سیدا دوی وقتا غسل جشفق دست پیده که حتی نیوروش یعنی حتی نمیجا نیوروش نمیجا جمعه لنیزی وقتا چونا جامعه چیتره بله سیدا دوی وقتا ششتن شفق حتی نیوروشیه لنیزی کی وقتا چونا جامعه انسان خوبشو اف چیتره دوی اگر آف تو نبه برا تیمون بگره یعنی سیدا دوی وقتا آف تو نیه برا دو سوی دا تیمون بگره لورا ترکاندنا وی مکروه لورا ترکاندنا غسل مکروه جبر وی یکی دما کو آف تو نبه غسل بگره برا وی وقتی جی دو سا غسل دا تیمون بگره غسل دودیا و سسیا والعیدینی و غسل هر دو عیدا سنت جهر کسی را گرچه نچه لمیجا عیدی یعنی سیدا دبی دخوازه برا نر نمیجا عیدی جی جبو هر کسی دبی
غسل گرتن جبو عیدیه سنته وقتا وی جنیوی شوا عیدی پیویه یعنی وقتا غسل عیدیه نه وک ای جمعیه ای روژا اینه ای روژا جمعیه مگو پشت شفق الصبح حتی نیورو وقتاویه د عیدیا دا نیوی شوه شماتر دست پیده که حتی نمیجا عیدیه هوالین هجان نها جور دا پشت her دو عیدیا megotu bu vel istiskai yağmur namazına gitmeden önce de gusül yapmak megotu bu jorda. İca vrda belki dibi ko seda ev bira kiribe levra da rakamek daye ser o divi jeri da goti vel istiskai o gusla jibo da xwaziya barane dema ku herin barane Rabbi xwe bixwazin o herin nimeja barane bikin wê wextê dîsar gusül girtin sünnete. Ê çara ê pênca vel xusufi o gusla hîvgirtinê وقتا کو هیو هات گرتنی او انسان خواست جبو ویا نمیش بکه دیسا غسل گرتن سنته ول کسوفی او غسل روش گرتنی یعنی جبو چونا لمی جوان ایکو نچه جیرا نه سنته دور دا سیدا گوتی ایکو نرن جبو نمیجا هیو گرتنی یا جی نرن جبو نمیجا روش گرتنی جبو وانا سنتن مروی کو بخوازه هر جبو وی سنت غسل بکن ای شاشا ول غسل من غسل میتی گوتی یعنی کسی کو مریکی بشو سنته کو پاشه وره خوا غسل بکه وقتا مریکی شش برا پاشه جوار خوب شو غسل خوب بگره ای هفته والکافر اذا اسمه او غسل کسی کافر دما کو مسلمان ببه او جی خو دشوی ویا سنته لیبلی سیدا گوتی اگر نه به جنابت به اگر به جنابت نه به وی وقتی غسل سنته لی وقتا اف مروا اف کافرا به جنابت به وی وقتی لازم خوب شو یعنی وی وقتی غسل کردنش بوی بید بفرز ای حیشتا والمجنونی او غسل کسی دین ای نها والمغمى علیه او غسل کسی کو بهش بویه نها سیدا گوتی بهش ام دبیجن کسی کو خود چیه یعنی خدا چیه تدی ترکی دبیجن bayılmak kesi ko behiş biye kesi ko xud çiye o teve kesi din evnaji gusül kirina wana sünneti çu vakti iza efaqa vakta ku her du yani kesi dinu kesi behiş bene ser hişi xwe evna vakta hatın ser hişi xwe hatın ser hamdi xwe gusül girtin ji bo wana dîsa çiye gelê hevalan sünneti ê deha wel guslu indel ihrami غسلا لنه گریدانا احراما بریا نیتا احرامی نها بریا نیتا احرامی وقتا کو قصد کر کو بکو احرامی وی وقتی غسل دکه افجی سنته ای 11 ولی دخول مکه او جبو داخل مکه ببه جبو کو بکو مکه جو غسل بگیر سنته ای 12 ولی الوقوف بعرفته او جبو سکنا لعرض عرفه بریا کو بکو عرض عرفه غسل کرن سنته ای 13 ولی المبیت بمزدلفه او جبو رازانا بشوی لعرضا مزدلفه می افجی گوتو بجخوه بریا کو هر د مزدلفه دا رازه بریا وجی دی سر غسل گرتن سنته ای 14 ولی رمی الجمار الثلاثی او جبو آبیتنا هر سی چالکا د ایام تشریقا ده کو هر سی روژه پشت عیدینه نه سی روژه پشت عیدی انسان ترن او کیور دابیجن جمار یعنی دابیجن و هر سی چالا د ایام تشریقه ده سیدا دبیجه دوان روژا دا جی بریا کو هر کیورا باوی غسل گرتن سنته و هر سی روژا خوا غسل بکه گوتیه ای 15 ولی طوافی او جبو دورگر کعبه جبو طواف و دورگر کعبه جی دیسا غسل کرن سنته ای 16 ولی سعی او جبو چون هاتنا ناو بین صفا و مروه بریا کو هر سعی بکه د ناو بین صفا و مروه دا سعی بکه بریا وجی غسل گرتن سنته ای 17 ولی دخول مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبو کو داخل مدینه ببه جبو کو داخل مدینه ببه بریا کو بکه به مدینه دیسا غسل گرتن چیه سنته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين